गुबुनफोरखौ राजा लामा जथियोबा घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा 4 नि उनावनो होखारनानै हरो बिथांमोनखौ बारा गोबाव जिरायनो होआ नाथाय मैया कक्राझाराव जोङो गोसो बायदियै जिरायदों दिनै चिराङाव जों गोसो बायदियै जिरायदों आरो मोनसे खोथाया फोरमान जाफैबाय जोंनि गोसो नङाब्ला जोंनि रायजोनि गेजेरजों बे ओनसोलनि गेजेरजों रावबो मोस्रोम मासेयाबो बारलांनो हाया बे बाथ्राया दिनै फोरमान जाफैबाय आरो जोङो बिखौनो हास्थायदोंमोन जोङो बिखौनो नागिरदोंमोन जे बडलेण्डआ जोंनिब्ला बे बडलेण्डआव जोंनि खोथा मथे बे बडलेण्डआ सोलिनांगोन बे ओनसोला जोंनि मथे सोलिनांगोन आरो दिनै बे जिनिसानो फोरमान जाफैबाय बियो साब्रैसो सेंग्रा सिख्लाफोरनि होख्रावनाय एबा आन्दोलन नङा दिनै बेवहाय आइ आफा रायजो राजा लैहोर लैहोर बयबो बाहागो लादों मोनसे सेक्सननि मानसि नङा बेवहाय बर' हारिनि गासैबो सेक्सननि मानसि दङ बेवहाय लेखा गोरोंनिफ्राय दाहोना रुवाथि खामानि मावनानै जाग्रा हाजिरा मुजिरा मावना जाग्रा बयबो दङ जानो हागौ बेवहाय अनजिमाया बांसिनानो गोरिब गुन्द्रानिफ्राय जानो हानाय आरो मानगोनां रायजोफोर रिभलिउसन खालामग्राया बेनो दिनै मिडिल क्लासनि मानसिफ्रा गोजौ थाखोनि मानसिफ्रा गावनि मायबा खहा जायोबा गावनि पार्सनेल जिउआव मायबा खहा फैयोब्लासो बिसोरो राजा लामायाव ओंखारो एबा आन्दोलनाव ओंखारो नाथाय साधारन मानसिफ्रा मावनानै जाग्रा मानसिफ्रा बे गासैबो समावनो बिथांमोना सिगां जायो समाजनि बायदिसिना जेंना जेंसियाव बिथांमोनासो सिगां जायो आरो दिनै बर' हारियाव बेनो जादों बर' हारिनि गोलाव समनि सोमावसारनायाव बांसिन सेक्रिफाइस खालामनाय हानजाया होनना बुङोब्ला बर' हारिनि मावनानै जाग्रा गामि ओनसोलाव संसार जानाय आइ आफा रायजो राजायासो बांसिन सेक्रिफाइस खालामदों टाउन सहराव थानाय मानसिफ्रा मदद होदों गोसोजों मेलेमजों मदद होदों बे थिगानो दङ नाथाय सेक्रिफाइस खालामदों दिनै डेम'क्रेटिक आन्दोलनानो जा हाथियार लानानै सोमावसारनायानो जा जोहोलावफोरखौ जोथोन लानायनिफ्राय पुलिस मिलिटारिजों जुजिनायनिफ्राय गासैबो थासारियाव जोंनि गामि ओनसोलाव रायजो जाग्रा आइ आफा रायजो राजाया जुजिबोदों आं नोंथांमोनखौ खुलुमो नोंथांमोनखौ आं सेलुट होयो आं साबायखर बावो दिनै बर' हारिया बे अबस्थायाव थांना दङबा नोंथांमोननि थाखायनो थांनानै दङ नाथाय मानगोनां रायजोफोर जोंनि दावहाया जोबाखै जि हादोराव रायजो जानानै दङ जि ओनसोलाव रायजो जानानै दङ बे ओनसोलाव जोंनि हायावनो जोंनि आबै आबौनिफ्राय आजै आजौनिफ्राय मोननाय हायावनो दिनै माखासे सुबुंफ्रा दादागिरि खालामनानै गावनि बायदियै जोंखौ सामलायनो नागिरदों गावनि बायदियै जोंखौ बिथांमोननि पारमिसन लानानै जों जानांगौ लोंनांगौ जोङो लेखा फरायनांगौ जोङो रंजानांगौ बाजानांगौ जेरावबो बिसोरसो दिनै जोंनि भाग्यदाता जोंनि खाफालनि दाग्रा जानो नागिरदों जोङो बिखौ मालाबाबो जानो होनो हाया मानोना जोङो बेंगुरा हारि नङा जोङो आथिं लेंग्रा मेगन खाना गावनि शक्तिजों सोलिनो हायै मोनसे हारि नङा बे हारिया बेसेबांबा गोख्रों मोनसे हारिया गोख्रों होनबा माखौ होनो सिलाइ बारुद बमा थानाय हारिखौ गोख्रों होना थाखा फैसा गोनां हारिखौल' गोख्रों होना मानसिफ्रा साफ्रोमबो बोलो गोनांबाल' बिखौ गोख्रों होना जाय हारिया बायदिसिना थासारियाव बाय हाजार जेंनानि गेजेरजोंबो गावनि सिनायथि थामोनथा राव थुनलाइ हारिमु गावनि अस्तित्वखौ लानानै थांनानै थानो हायो बेनो मुलुगाव गोख्रों हारि दिनै बुहुमाव बर'आ मोनसे गोख्रों हारि भारत बायदि 100 कौटि थानाय मानसि थानाय 20 लाख आर्मि थानाय बेबायदि मोनसे देशनि सरकार थासेयावबो दिनै जि जोङो 12 घन्टा 24 घन्टा राजा लामा जथिनो हादों गावनि गोसो बायदियै दिनै जोंहा मोनसे गोहो दङ जोंनि गोहोआ भारतआव रेजिस्टार जानाय गोहो जोंनि गोहोआ आसामाव रेजिस्टार जानाय गोहो बयजोंबो गनाय जानाय गोहो जोंनि गोहोआ भारतआव आसामाव जोङो बिखौ मानिनानै लानांगोन जोङो गोसोजों दुर्बल जानाङा रायजोफोर जोंनि नखर संसार जानायाव मालाबा जानाय लोंनायाव जेंना फैयो मालाबा गथ' लेखा फरायहोनायाव जेंना फैयो गोबां रोखोमनि जेंना फैयो बिखौ लानानै जोङो लोरबां जानो नागिरो जोङो रायजो बिनाय सामाजिक खामानि मावनायाव जोङो लोरबां जानो नागिरो नाथाय जोंल' नङा मुलुगाव संसार जानाय गासैबो हारिसानाव बेबायदि जेंनाफ्रा दङ जानाय लोंनाय संसार जानाय सामाजिक धोरोम गासैबो जेंनाया दङ नाथाय बेफोर थासेयावबो जाय हारिया गोख्रोङै थांखि लानानै मुलुगाव गावखौनो गोथां हारि महरै गायसननानै गालांनो हागोन बेसो मुलुगाव थांना थानायनि जग्य होननानै दानि मानसिफ्रा बुंदों सार्भाइभेल अफ दि फिटेस्ट होननानै बुङो बेखौ इंलिशाव सार्भाइभेल अफ दि फिटेस्ट आरो जों फिटबा जों थांनानै थागोन जों आनफिटबा जोङो गोमोरलांगोन
मान गोनां रायजोफोर दिनैनि समाव जोङो बेखौनो बुंनांगोन जोंनि जोहोलावफ्रा दिनै बेसेबांबा जुजिबोबाय मोनसे समाव बिथांमोना सोलो बोलो बाहायनानै जोंनि सोमावसारनायखौ गादबनो नागिरदोंमोन 6 बोसोर बड'लेण्ड आन्दोलनाव 1135 जन मानसिया जोंहा सुबुङा जिउ गोमाबाय दिनै आयेना जुदि समानब्ला भारताव आयेना जुदि समानब्ला बयनिबो थाखाय आयेना एखेब्ला बै 1135 जन मानसि बुथारनाय मानसिफोरखौ मानो जेलाव जोबाखै आसाम सरकारा मानो फासि होआखै आसाम सरकारा बे बुथारग्राफ्रा सोरमोन आसामनि नंगौना नङामोन बै 1135 जन बर' मानसिखौ जे 6 बोसोर बड'लेण्ड आन्दोलनाव बुथारबाय बे मानसिफ्रा बहा खारखो आंनि आसाम सरकारनि फारसे सोंलु जोङो बावनो मोननाय नङा सोरबा जोहोलावफ्रा सिलाय लादों मानसि गावथारदों बिसोरखौ गावथारफिनदों आयेन बेरेखा होननानै नाथाय जायफोर सिलाय लायाखै सासे उन्दुना थानाय मानसिखौ लाबनानै बुथारफैदों साधारन मानसिखौ बुथारफैदों मुभमेन्टनि सापर्टारखौ बुथारदों बेफोरो बोरै जानो हायो मोनसे देशआव जोङो बिनि न्यायखौ जोंनि जास्टिसखौ नागिरनांगोन रायजोफोर ओंखायनो आं दिनै बुंदों जि हाया जाय हारिनि जाय हारिया जि हाखौ मोननांगौ बे हानिफ्राय बे हारिनि मोनथायखौ गैया खालामनानै दिनै आसामा हिस्ट्रिकेल इनजास्टिस खालामदों बर'नि सायाव जोंनि सायाव जारिमिनारि इनाय खालामदों बिनि उनाव फैनानै दिनै संबिधानिक इनजास्टिस खालामनो फैदों आसाम सरकारा এটা সময়ত অসম চৰকাৰে যি ভূমিত যি সকলৰ অধিকাৰ আছে যি সকলে এই ভূমিটো নিজৰ পুত্ৰী পুৰুষৰ পৰা পাইছে যি ভূমিটো হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ পৰা ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে এই ভূমিত অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি পেলাই সুৰক্ষা প্ৰদান নকৰি পেলাই আজি অসম চৰকাৰে হিষ্ট্ৰিকেল ইনজাস্টিস কৰিছে বড়োসকলৰ ওপৰত অকল বড়োসকল নহয় অসমৰ ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া ট্ৰাইবেল জনজাতি সকলৰ ওপৰত এটা হিষ্ট্ৰিকেল ইনজাস্টিস কৰিছে এই অসম চৰকাৰে আমি হিষ্ট্ৰিকেল জাস্টিস বিচাৰিছো আজি যিখিনি ভূমি তিৱাসকলে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে এই ভূমি তিৱাসকলৰ অধিকাৰ ক'ত যি হকিনি ভূমিত ৰাভাসকলে আজি ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আহিছে এই ভূমিত ৰাভাসকলৰ অধিকাৰ ক'ত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী যি সকলে আজি অসমৰ ভূখণ্ডক ৰক্ষা কৰিছে এই ভূখণ্ডক ৰক্ষকসকলক সাংবিধানিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰক এইটো আমাৰ আহ্বান এটা সময়ত হিষ্ট্ৰিকেল ইনজাস্টিস কৰিছিলে আৰু আজি সাংবিধানিক ইনজাস্টিস কৰিবলৈ গৈ আছে অসম চৰকাৰে এইটো কিয় হ'ব পালে আজি চৰকাৰী মানুহবিলাকৰ হাতত কিমান গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি কিমান সন্মান আছে এইটো প্ৰশ্ন আহিছে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত নেতাসকলে নিজৰ নাগৰিকসকলক বিশ্বাসত লৈ চলিব লাগে কোনবা নাগৰিকে কোনবা জাতি গোষ্ঠীয়ে সমস্যা ভুগি আছে যদি এই নাগৰিকক এই জাতি গোষ্ঠীক ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে আজি ন্যায় প্ৰদান কৰাটো বাদ দিয়ক অসম চৰকাৰে বড়োসকলৰ সংগ্ৰামীৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ সাহস কৰা নাই আগবাঢ়ি অহা নাই ইয়াতকে দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু লজ্জাজনক একো থাকিব নোৱাৰে আজি আলোচনা নকৰিলে সমস্যা সমাধান কেনেকৈ হ'ব যি সময়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আছিল সহস্ৰ সংগ্ৰাম হৈ আছিল এই সময়ৰ নেতাৰ মুখত 24 ঘণ্টা এইটো বাজি আছিল আপোনালোকে শান্তি ৰাখক শান্তি আলোচনা ৰাখক সমাধানৰ কাৰণে আহক আলোচনা ৰাখক আমি সমস্যা সমাধান কৰিম আজি ক'ত গ'ল এই নেতাবিলাকে ক'ত গ'ল আজি টিভিয়ে কাগজে পত্ৰে ওলাই আছে আলফাৰ সমস্যা সমাধান হ'ব আমি ওয়েলকাম কৰিছো আলফাৰ সমস্যা সমাধান হোক কিন্তু আলফাৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ যায় কোনবা জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰবা যদি অধিকাৰটো নিক্ষেপ কৰে এইটো আমি মানি লোৱা নহ'ব এই কাৰণে আমি কৈছো আলফাৰ সমস্যা সমাধান কৰক কিন্তু একে সময়তে বড় সমস্যাও সমাধান কৰক আমি হিটো আহ্বান জনাইছো তো এই কাৰণে আজি ক'বলৈ বিচাৰিছো যি চৰকাৰে জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ চৰকাৰ পাতিলে চৰকাৰত বহিল ৰাইজক আজি বিচলিত কৰিব নালাগে মিছলিড কৰিব নালাগে আজি জাতিৰ কথা কৈছে অসমৰ কোনটো জাতি নিৰাপদ অসমৰ কোনটো জাতিৰ লগত চৰকাৰে ভালে আছে আজি ৰাজহুৱাকে কওক আমি শুনিব বিচাৰিছো কোনটো জাতিয়ে বৰ্তমানৰ চৰকাৰক লৈ সন্তুষ্ট হৈছে কোনটো জাতিক আজি অসম চৰকাৰে এই জাতিটোৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পাৰিছে আমাক কওক মাটিৰ কথা ক'বলৈ আহিছে কোন ডোখৰ মাটি অসমৰ নিৰাপদ হৈ আছে ট্ৰাইবেল সকলে যিখিনি মাটি লৈছে এই মাটিৰ বাহিৰে অইন মাটি সুৰক্ষিত হৈ আছে নেকি ইভেন ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লকক আজি 50% বেদখল হৈ গ'ল সিটো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব নোৱাৰিলে গতিকে কোনটো মাটিৰ কথা ক'ব আহিছে
ভেটিৰ কথা ক'ব আহিছে কোনটো ভেটি কথা ক'ব আহিছে না বড়োসকলৰ ভেটি আজি নিৰাপদ না তিৱাসকলৰ ভেটি নিৰাপদ হৈ আছে ইয়াত বিদেশী নাগৰিকক আনি পেলাই বহাই দিলে আজি ইয়াত আজি কিছুমান সংঘ জাতি গোষ্ঠী আজি ইয়াত আহি পেলাই যিসকলে পিছত আহি সেটেল হৈছে সেইসকলে আজি ইয়াত পলিচি লৈছে বড়োসকলক ভূমি বিক্ৰী কৰিব নালাগে বড়োসকলৰ বাদে আইনক পুনৰ ভূমি বিক্ৰী কৰক আজি সেই অধিকাৰ ক'ত পালে আজি তো সেইকাৰণে আজি অসম চৰকাৰক কৈছোঁ আজি অসমৰ কোনোবা সংগঠনে ক'ব পাৰিব নেকি আমি এই অঞ্চলৰ মাটি নিৰাপত্তা দিম আমি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিম এই দল সংগঠনে ক'ব পাৰে নেকি কোনোবা বিদ্ৰোহীয়ে ক'ব পাৰে নেকি কোনোবা ৰাজনীতিক নেতাই ক'ব পাৰে নেকি যে এই অঞ্চলৰ মাটিৰ আমি সুৰক্ষা দিম আজি সাংবিধানিক অধিকাৰ থকাৰ পিছতো সংবিধান থকাৰ পিছতো আমাৰ মাটিৰ নিৰাপত্তা পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ বৈষম্যতাৰ সীমা চেৰাই গ'ল বড়ো মিডিয়াম কিতাপ আজিলৈকে নাই শিক্ষক এপইণ্টমেণ্ট দি আছে বড়ো মিডিয়াম স্কুলত 5 জন 6 জন আজি ভেকেণ্ট হৈ আছে এইবিলাক শিক্ষক কোনে দিব আমেৰিকাই দিব না কানাডাই দিব আমাক কওক অসম চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে নে নাই কিয় বড়ো মিডিয়ামে 50 বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো আজিও শিক্ষক মানে বিচাৰি আন্দোলন কৰিব লাগে কিয় বড়ো মিডিয়ামে আজিও 50 বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছত কিতাপ বিচাৰি আন্দোলন কৰিব লাগে কিয় বড়ো মিডিয়ামে আজিও বিভিন্ন কথা আজি লৈ পেলাই আন্দোলন কৰিব লাগে বড়ো ভাষা কিয় মানে আজি ইমপ্লিমেণ্ট নহয় আজি সরকারি এটা অর্ডার হইলে ডাইরেক্ট বরাক ভ্যালিত বঙালী ব্রহ্মপুত্র ভ্যালিত অসমীয়া বড়ো কত থাকি গল বড়োর কথা কিয় নাই আজি সরকারি আচরণের পৰা স্পষ্ট হয়েছে যে বড়ো সকলের কারণে এইখন অসমত জায়গা নাই এই কথা স্পষ্ট হয়েছে গতিকে আজি আপনালোকক আমি কৈছো যেহেতু আপনালোকৰ আমাক মৰম কৰিব পাৰা আমাক সম্মান দিব পাৰা আমাক বিশ্বাস কৰিব পাৰা আপোনালোকৰ হৃদয় নাই আপোনালোকৰ মন নাই আপোনালোকৰ সাহস নাই তেনেহলে আমাক বিদায় দিয়ক আজি বিদায় ললে আমিও শান্তি হম আপোনালোকেও শান্তি হব আমি আপোনালোকক অশান্তি ৰাখিব বিচৰা নাই আজি মিজোৰাম সৃষ্টি হল মিজোৰাম আজি সুন্দৰকে মিজোৰাম উন্নয়ন হৈ আছে মিজোসকল উন্নয়ন হৈ আছে আজি মেঘালয় সৃষ্টি হল মেঘালয়ত আজি শান্তি আহিছে উন্নয়ন হৈ আছে খাচী জয়ন্তীয়া গাৰো নিজৰ অস্তিত্ব লৈ পেলাই নিজৰ পৰিচয় লৈ জীয়াই আছে অৰুণাচল আজি সৃষ্টি হল অৰুণাচলত আজি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ট্ৰাইবেল সকল মম্পা আদি নিশি সকল শান্তিৰে আছে আমিও বিচাৰিছো আমি আপোনালোকক হিংসা কৰা নাই আপোনালোকক হিংসা কৰি আপোনালোকক বিয়া পাই পেলাই আমি এইটো ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু আপোনালোকে মানসিকতা চেঞ্জ কৰিব পৰা নাই পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাই সেই মানসিকতায়ে আজি সরকারি মানসিকতা এই মানসিকতায় আজি বড় অনাবড় সৃষ্টি করেছে বড় অনাবড়র গার্জেন কোন যদি আপনালোকৰ অলপ যদি অসমৰ যদি ইয়াত কন্ট্রিবিউশন নাই আজি কিয় অসমৰ দল সংগঠনে বিভেদকামী শক্তি ইয়াত যেটো অনাবড় সৃষ্টি কৰি পেলাই আৰু বড় সকলৰ বিৰুদ্ধে তেখেতসকলে ওকে বিহকে মাত মাতি আছে আপোনালোকে কিয় কথা কোৱা নাই আমি প্ৰশ্ন কৰিছো ইয়াত অনাবড় মানুহৰ কি নিৰাপত্তা নাই আপোনালোকে কক কি ডাটা আছে আপোনালোকক কোন ডখৰ মানুহ অনাবড় মাটি কাঢ়িছে অনাবড়ৰ পৰা ও এদিনা বিটিসি সরকারে আলফা শহীদ বিলাকক পয়সা দিলে আলফাক মাটি দিলে রামদেবক মাটি দিলে কোনজন অনাবড় মানুহ ইয়াতে মাটি এৰি যোৱা পলাব লগা হৈছে কোনজনে অসমীয়া মাত মাতিব পৰা নাই আপোনালোকে আমাক কক আজি এনে বড়ো বিলাকক বিৰুদ্ধ কৰিব লাগে বিৰুদ্ধ কৰিলে নহব আপোনালোকৰ চৰিত্ৰ আমি গম পাইছো সতীনৰ নাক কাটি নিজৰ নাক কাটি সতীনৰ যাত্ৰা ভংগ কৰাৰ নিচিনা এটা চৰিত্ৰ আমি দেখিবলৈ পাইছো হিটো হলে আপোনালোকৰো লাভ নাই আমাৰো লাভ নহয় কিন্তু বড়ো বিলাক দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ আজিলৈকে এই সংগ্ৰামত 5000ৰ অধিক মানুহ আজি হত্যা কৰিলে কিন্তু এই সংগ্ৰাম স্তব্ধ নহয় না হৈছিল না হ'ব আজি আমাৰ চিন্তাত পবিত্ৰতা আছে বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই কৈছিলে জীয়াই থাক আৰু জীয়াই থাকিবলৈ দে আমাৰ চিন্তাত পবিত্ৰতা আছে আমি নিজে জীয়াই থাকিব সংগ্ৰাম কৰিছো না কোনবা জাতি গোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে আমি থিয় হৈছো আজি ইয়াত যিখিনি বসবাস কৰি আছে বিভিন্ন দল সংগঠন আছে যিয়ে বড়োৰ বিৰোধী নকৰিলে তেখেতসকলৰ পেটত ভাত নাযায় কিন্তু আপোনালোকে ভাবি চাওক বড়োৰ বিৰুদ্ধে কৰি আপোনালোকৰ কি লাভ হৈছে কিবা লাভ হৈছে জানো বড়োৰ লগত যুদ্ধ কৰি বড়োক মানে
আজি ক্রিটিসাইজ কৰি পেলাই যদি আপনি সরকারিভাবে কোনবা একটা কিবা লাভ কৰিব পাৰিছে আজি কওক আজি বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী লোকে বড়ো শত্ৰু বুলি ধৰি লৈছে যদি বড়ো শত্ৰু হয় আপোনালোকৰ মিত্ৰ কোন হয় কোনে আপোনালোকক আজি ইয়াত নিৰাপত্তা দিছে আপোনালোকে কওক কোনে আপোনালোকৰ ভাষা সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিছে অসম চৰকাৰে যদি ৰাখিছে আপোনালোকে কিয় সংগ্ৰাম কৰি আছে মই আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ কথা স্পষ্ট এই অঞ্চলত অসম চৰকাৰে ন্যায় দিব পৰা নাই আমাক সাংবিধানিক অধিকাৰ দিব পৰা নাই আজি ঐতিহাসিকভাৱে যে ন্যায় দিব লাগিছিল ন্যায় দিব পৰা নাই নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই সম উন্নয়ন সম মৰ্যাদা দিব পৰা নাই ভাষা সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ আছিলে এইটো কৰিবলৈ পৰা নাই সেইকাৰণে বড়োলেণ্ড সংগ্ৰাম কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰক আমি কৈছোঁ আমি বিশ্বাস কৰিছিলোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক ইয়াত এটা নৱ প্ৰজন্মৰ এটা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে জাতীয় নায়ক এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে আজি তেখেতে আহি পেলাই ইয়াত অসমৰ ৰূপ সলনি কৰিব সকলো জাতি গোষ্ঠীয়ে মৰ্যাদা পাব আলোচনা কৰিবলৈ সুযোগ পাব মুখ্যমন্ত্ৰীক যেতিয়াই বিচাৰে তেতিয়াই কথা পাতিব পাৰিব সকলো জাতি গোষ্ঠীয়ে নিজৰ জাতি বাছৰ কাৰণে নিজৰ জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে কিবা নহয় কিবা এটা সুযোগ পাব এই কথাটো সবে ভাবিছিলে কিন্তু আজি যিটো দাম্ভিকতা অসম চৰকাৰে দেখাইছে যিটো ইগনোৰেন্স অসম চৰকাৰে দেখাইছে যিটো গাই এৰা মনোভাৱ দেখাইছে সেইটো কিন্তু অদূৰ ভৱিষ্যতত অসমৰ কাৰণে ভাল নহয় আমাৰ কাৰণেতো ভাল নহয় এইটো আমি জানো কিন্তু অসমৰ কাৰণেও ভাল নহয় যিখিনি অসম আজি বাচি আছে আপোনালোকে পুনৰ বিবেচনা কৰক আজি বড়োলেণ্ডতো আমি অসমীয়া ভাষা জীয়াই ৰাখিম বড়োলেণ্ডত আমি জীয়াই ৰাখিম আমি এইটো আমি স্পষ্ট কৈছোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ সহযোগ আছেনে কেইদিনমান আগতে কৈছে বিটিচি চৰকাৰক বিটিচিৰ নাম ফলকত বেনাৰবিলাকত হৰ্ডিংবিলাকত চাইনবোৰ্ডবিলাকত অসমীয়া ভাষা নাই ডিব্ৰুগড়ত বেলেগ ভাষা মুচি অসমীয়া ভাষা লিখিছে আমি বেয়া পোৱা নাই বড়োলেণ্ড অঞ্চলত লিখাটোত আপোনালোকে বিচাৰিছে আমি এইখিনি সাহস আছে কালি আমি গোটেই কি চাইনবোৰ্ডত কি অফিচত কি ইনষ্টিটিউশ্যনত আমি ঘৰে ঘৰে সকলোৰে নংলা মুখত আমি অসমীয়াত লিখি ল'ব পাৰোঁ এইটো বসুমতাৰীৰ ঘৰ এইটো বড়োৰ ঘৰ এইটো নাৰ্জাৰীৰ ঘৰ বুলি কিন্তু অসমত কোনোবা সাহস আছেনে যে বড়ো ভাষাত এইটো মানে আমুকৰ ঘৰ বুলি লিখি ল'বৰ কাৰণে কাৰোবাৰ সাহস আছেনে কোনোবা এইটো কৰিব পাৰিবনে যদি কৰিব পাৰিব আজি গুৱাহাটীত কোনটো ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত বড়ো ভাষালৈ লিখা আছে আপোনালোকে কওক এনেকুৱা জাতি গঠন কৰিব নোৱাৰে তো এইকাৰণে মই কৈছোঁ আজি এই সংগ্ৰাম কাৰো বিৰুদ্ধে নহয় এই সংগ্ৰাম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আজি বিবেচনা কৰক আমাক যদি পুনৰ বিবেচনা কৰাটো বিচাৰিছে আগতে আপোনালোকে কৰক আজি আপোনালোকে সাংবিধানিকভাৱে ন্যায়ভাৱে যিখিনি অন্যায় কৰি আহিছে ইয়াৰ জাষ্টিছটো আমাক লাগিব এই দীৰ্ঘদিন বড়ো আন্দোলনত 6 বছৰ আন্দোলনত 1135 জন মানুহ হত্যা কৰা হ'ল কোনে হত্যা কৰিলে লণ্ডন আমেৰিকাৰ পৰা আহি হত্যা কৰা নাই এই সময়ত ব্ৰিটিছ নাছিলে ব্ৰিটিছ 1947 গুচি গ'ল কিন্তু 1987 চনৰ পৰা যিটো আন্দোলন হ'ল এই 1135 জন বড়োক কোনে শ্বহীদ কৰিলে এই শ্বহীদ যিবিলাকে কৰিলে হত্যা যিবিলাক কৰিলে ইহঁতৰ ওপৰত কিমান কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ল কিমানজনক এৰেষ্ট কৰা হ'ল কিমানজন পুলিচ বিষয়া জেলত আছে আমাক হিচাপ দিয়ক আৰু এৰেষ্ট কৰা নাই কেছ হোৱা নাই কিয় হোৱা নাই এইটো অন্যায় নাছিলে নেকি 1135 জন বড়ো মানুহ হত্যা কৰাটো অন্যায় আছিল নে নাই এইটো ল ইলিগেল আছিল নে নাই আইনগতভাৱে এইবিলাক মানুহ পানিছমেণ্টৰ যোগ্য হয় না নহয় আপোনালোকে বিবেচনা কৰি চাওক ইয়াত কোনো এক সমানে চলা নাই সেইকাৰণে আহ্বান কৰিছোঁ সমস্যা সমাধান কৰক আমাক আজি লাগে এটাই কথা স্পষ্ট আলোচনা কৰক সমস্যা সমাধান কৰক বড়োসকলৰ সকলো ৰেডি হৈছে আজি এনডিপি প্ৰগ্ৰেছিভ এনডিপি ইয়াত বিভিন্ন সংগঠন ডেমক্ৰেটিক অৰ্গেনাইজেশ্যন এক হৈছে আপোনালোকে সমস্যা সমাধান কৰক যদি সমস্যা সমাধান নহয় এই আন্দোলন চলি থাকিব যদি আন্দোলন কিবা জটিল ৰূপ লয় ইয়াত যদি বেলেগ মূৰ লয় ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু 100% জগৰীয়া চৰকাৰ হ'ব আমি নহয় এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ दामान गोनां रायजोफोर जे आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे दिनै सोमावसारनायखौ डिसिप्लिननि गेजेरजों खालामनांगोन जोङो फुंनिफ्रायनो जिरायदों माखासे आथिं एसे रुवायनो हानाय थाबायदों मादों थिगानो दङ नाथाय राजा लामाखौ नागारलांनाङा
जोङो बेखौनो लुबैदों दिनै बड'फायाबो बेखौनो लुबैदोंमोन संग्रामिफ्रा बेखौनो लुबैदोंमोन बिएससि लानानै साननैसो जिरायनि आरो आन्दलन खालामगोन बिटिसि लानानै साननैसो जिरायनि आरो आन्दलन खालामगोन जोंनि गुबै थांखिया जाबाय सेपारेट स्टेट दा सोरबा साफा सानैया मेंबाय बाबाय जायै लोङै एसि रुमाव थानानै ओंखारनो बाबाय नाथाय थांखियाव जों दाबो सहैयाखै जोंनि सोमावसारनाया आद्रा जानानै दङ माखासेया न'आव दङ गामियाव दङ माखासेया हाग्रायाव दङ माखासेया डिजिगनेटेड केम्पआव दङ माखासेया राजा लामायाव दङ आरो माखासेया जेलाव दङ जोंनि सोमावसारनाया दाबो जोबाखै बेबायदि थासारियाव हारि दानो हाया मानगोनां रायजोफोर ओंखायनो सोमावसारनाया ना नोंनि ना आंनि बियो बयबो बर' हारिनिनो मोनसे समाव बुजिस्लाबैयाव बिटिसि एबसु जानानै नांलायबाय एनडिपि बिएलटि जानानै नांलायबाय बायदिसिना बिपिएफ बिपिपिएफ नांलायबोबाय किन्तु दिनै बुजिनायनि सम फैबाय दिनै बर'आ खौसे जानांसिगोन खौसे जायाबा जोङो हानाय नङा दिनै मालायफ्रा जेरैबायदि लै लै सै सै गासैबो गोहोखौ बाहायनानै जोंनो जेबो होनो नागिरा 50 बोसोर सिगाङाव रेडिअ सेन्टाराव 15 मिनिट दामोमोन बर' मेथाइखौ बर' बाथ्राखौ दिनैबो आधा घन्टानि बारा जायाखै टिभि सेन्टाराव दाबो जायगा होआखै गोबां फसंथानफोराव दाबो जायगा गैया बर' मास्टार हरा गोबां जेंना दा बेनिखायनो रायजोफोर जोंनि आखायाव गुबुन लामा गैया जों सोमावसारनांगोन गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोमावसारनांगोन सोमावसारनायनि ओंथिया सोमावसारनायनि थांखिया हिंसा खालामनाय नङा जों दिनै हिंसा खालामनो हाया सोमावसारनायनि मुङाव हिंसा खालामोबा जोंनि सोमावसारनायखौ गाबोननो थेर बेथेर खालामगोन बेनिखायनो जोङो हिंसा खालामनाङा दिनै जों हिंसा खालामैखाय गुबुन हारिफ्राबो लासै लासै जोंनि खाथियाव फैनो हमदों बिथांमोनाबो 30 खालामनो होला हिरासरनिया संबिधानखौ बियो फरायाखै झारखन्डआवबो 27% ट्राइबेलजोंनो रायजो मोनदों दिनै बिथांमोना मा जादों बिथांमोना जोंखौ बुंदों झारखन्ड रायजो मोननायाव इन्जि ब्रह्म सानसुमा खुंगुर बसुमतारी मोना गोबां मदद होदों खामानि मावदों दिल्लीयाव जोंनो जायगा होदोंमोन दिनै जोंहा बिबान दङ खोथा होदों दिनै तेलेंगानानिफ्रा जोंनो खोथा होदों ट्राइबेलफ्रा दिनै खोथा होदों जोङो गल्डेन जुबलियाव इन्डियानि माखासे ट्राइबेलफोर लिंना लाबोदों जरित खालामदों जोंनि आन्दलनाव आरो जोङो बेखौ जोंनि लोगो हिसाबै बाहायदों आलादा रायजो बिग्राफोरनि गेजेराव दिनै बड'लेण्ड बिनायानो 1 नाम्बाराव दङ इन्डियायाव बिदर्भआव सोमावसारनाया सोलिदों लेखा गोरों मानसिफोरनि आन्दलन जोंनि बायदि राजा लामा जथिनो हाया बिदर्भआव आन्दलननि लिडारफ्रा उकिल गोजा बिथांमोना बेबायदि सान्दुं अखा खामजानो हाया थेवबो आन्दलनखौ खालामदों जोंनिफ्राय सोलोंगासिनो दङ थैफ्रालेण्डनि आन्दलन गेजेराव थैहाबबायमोन बे आन्दलना दिनै गोख्रों महर मोनफिनबाय आरो जोंखौ आगानफ्रामबो बिथांमोना नोजोर होदों बड'लेण्डआ मा खालामो गुरखालेण्डनि आन्दलन बिथांमोना दिनै जोंनि खोथाखौ माखासेखौ बुजिनो हायैयाव माबा माबि मावब्रनानै दिनै गुरखालेण्ड आन्दलना थेर बेथेर जाबाय थांनाय बोसोराव 14 मानसिबो थैबाय लिडारफोरनि गेजेराव गावस्रानायबो फैबाय आरो दिनै आन्दलना थेर बेथेर जाबाय दा बेखौ जोङो गोख्रों खालामफिननांगोन मानगोनां रायजोफोर दा बेनिखायनो जि समखौ जि बोथोरखौ जों नेनानै दङमोन सानसे सम फैगोन भारत सरकार आसाम सरकारा जोंजों रायलायनो बाध्य जागोन दिनै जोंजों रायलायनो फैयाखै मालाय मा जानो जोंनो खोथा होआखै मालाय मा जानो दिनै आसाम सरकारनि अफिसारफ्रा मिनिट टु मिनिट जोंजों रायलायहरगासिनो दङ बिथांमोना बुंदों आसामनि चिफ मिनिस्टारा लायनो दिल्लीयाव दंहैयो आरो दिनैनि गेजेराव गाबोननि गेजेराव जोंजों रायलायहरनो माबा मोनसे मेसेज हरनो होननानै बिथांमोना बुंगासिनो दङ जों बुंदों मेसेज हरोबा मोजां रायलायहरोबा मोजां रायलायनो माने बिथांमोना लामा लायोबा मोजां आरो रायलायाबाबो बर' फिसाफ्रा फासयनायाव गैया बियो समायखिरा लाखानाय बेफोरबायदि आन्दलनाथ' जोंनो जेबो नङा बे आन्दलना बर'फोरनो जेबो नङा दुं दुं हाव हाव 30-40 बोसोर आर्मि पुलिसनि जथा ख्रेब ख्रेब फुंनि मोनानि बेजोंनो बर'फ्रा जुजिबोबाय नैफोरबायदियाथ' जेबो नङा बेफोरबायदि आन्दलनखौ बर'फ्रा सानफ्रोम हरफ्रोम बोसोर बोसोर खालामनो हायो दा नंखायनो दायो जोङो सेमि फाइनाल गेलेनाय बायदिसो खालामबाय थादों रायजोफोर जोङो सिगांबो बुंबाय सरकारखौ दाउ अमा लानानै गाखोगोन हुसियार सरकारा थांनाय बोसोराव रायलायबाय जोंजों आरो रायलायाखिसै एबार जोङो मोसौ गारि बायदिसिना लानानै फैदों नाथाय बेबो जथेस्थ नङा जोङो एबारबो सरकारखौ हुमखि होदों रायलायनोबो रायलाय दाबो सम दङ गणतान्त्रिक देश नोंथांमोना दिनै साहस ला रायलायनो जेंनाखौ सुस्रां बिथांमोना सिङाव हुलुस्थुल जादों ओंखायनो रायजोफोर नैबे सानब्रैनि हाबाफारिजों सरकारखौ नायगोन जोङो फारसेथिं जोंखौबो नायदों जोङो बेसेबां शक्ति गोनां जानानै दङ आरो बेराफारसेथिं जोङो सुथुरखौबो नायदों बिथांमोनाबो बेसेबां शक्ति गोनां जानानै दङ आरो बिनि उनाव आनजादा जोबगोन
माइ गायगोन दैलां जागोन आन्दलना सोलिगासिनो थागोन जेला माइ गायनाय दैलां जानाय जोब्बाय दा जे जोङो हान्जाखौ नायबाय जोंनि गोसोबा जे मोस्रोम मासेबो बारहोनो हाया बिनि उनाव जोङो फोसावनांगोन कासिकत्रा काजलगावनिफ्राय लानानै श्रीरामपुरसिम बै खालिनिफ्राय रावबो न'आव सासे सासेल' थानांगोन बयबो राजा लामायाव फैनांगोन आरो ओइ खालि भारतआव टेंक सालायोना मा सालायो भारत सरकारा सालायथों जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो रादाय होआबा खोथा होआबा ओइ खालिनिफ्राय राजा लामाखौ हगारनाय जानाय नङा नांगौ राजा लामाखौ दैखांना लांनानै बिथांमोना बांलादेशसिम बानायहैथों नांगौबा राजा लामाखौ दैखांना लांनानै धुबुरीथिं बानायहैथों जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय जोंनि थाखाय जारिमिनाव नैबे राजा लामाखौ बड'लेण्ड होयैनि जे बर'फ्रा बन्द' खालामथारबाय बेयो जारिमिनाव लिरनाय थानांगोन रायजोफोर बे हाया जोंनि दा ओंखायनो आङो सेंग्राफोरखौ खावलायगोन दिनै लेखाखौ मोजाङै फराय फेसबुक टुइटार गेलेयो जानाय लोंनाय सोरजोंबा नांलाय खमलायफोरखौ बारा खालामनाङा मालाबा जेलाव थांनांगोन आन्दलन जादों आन्दलनखौ खेब नरेन्द्र मदिनो हर आन्दलना खेब रेकर्डिं खालाम राजनाथ सिंहनो हर मोजां मोजां खामानि माव लेखा फराय दा मानगोनां रायजोफोर थांनाय समाव गोबां नाजाबोबाय एनडिएफबिआ जौ होबथानो एबसुआ जौ होबथानो जुवा बन्द' खालामनो आइजो आफादाबो नाजाबाय दिनै समाजा थिग जायाखै जोङो गिबियाव जोंनि समाजखौ थिग खालामनांगोन जोंनो मोनसे आब्रुथि गोनां सोद्रोम हारि नांगोन रायजोफोर आब्रुथि गोनां सोद्रोम हारि दा बे हारिखौ दानोब्ला जोंनि समाजाव आब्रुथिखौ रायजोफ्रानो लाबोनांगोन गुबुना लाबोनो हानाय नङा ओंखायनो आं खावलायदों मोनफ्रोमबो गामियाव रायजो राजाया गोख्रों जा जुवा गेलेनाय नुयोबा बन्द' खालाम रायजोफ्रानो खालामनांगोन बेसेबां दुखुनांथाव आइजोफ्रा दिनै लामा बानायनायाव अन्थाइ बुख्रुबहैदों आइजोफ्रा मैगं फानदों जि फानदों न'खर सामलायनो आइजोफ्रा बेसेबांबा हालाय हाफाय जादों दिनै आइजोफ्रा गथ' फरायहोनो हौवाफ्रा सानथ्रोब हरथ्रोब जुवा गेलेदों तास गेलेदों मा मोजां नुखो बेखौ मा मोजां नुखो दा बेनिखायनो आं खावलायदों बहाबा जुवा गेलेनाय नुयोबा तास गेलेनाय नुयोबा आइजोफोर जा हौवाफोर जा होसोनांगोन बेखौ बन्द' खालामनांगोन जौ लोंनानै लामायाव गोग्लैना थानाय फुंनिफ्राय मोनासिम जौ लोंनायखौनो गावनि दैलि रुटिन बायदि लाग्रा मानसिफोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ गामियाव आरो बिसोरखौ हमना लाबोनानै बान्था होनांगौ बिबायदि माला बयबो खुलुमनानै बुंनांगौ दिनैनिफ्राय थिग जानोबा जादों नङाबा गामि गारना खारदो बेबायदि मानसिखौ जोंनो बर' हारियाव नाङा दा मानगोनां रायजोफोर जोङो गेरेमसा हारि दानो नागिरदों गोग्गो हारि दानो नागिरदों मावै दाङै जानांगोन गेदेमा हारिया मा मालायफ्रा एफा एनै थिं दामनायखौनो जोंहा गिलाबायनो नाङा मालाफ्रा एफा एनै फेम्फा सुनायखौनो जोंहा गोजांसु जालाबायनाङा सोरबा राजबंशीफ्रा बेस्राफोर बिराद होख्रावदों मा बिनो बिखौनो मिथिला दायो कमतापुरबो बियो एसटिबो बियो माथिं खारनो माथिं मानो जादों बिसोरखौ जोंहा दुखु मोना लाब गैया बिसोर जोंनि जेबो खालामनोबो हाया हरै हारसाफ्रा गुवाहाटीनिफ्राय गरफा गरनै हरनानै बड'लेण्ड आन्दलनखौ बन्द' खालामनोसो बे आन्दलनखौ खालामबाय थादों नाथाय आन्दलना मालायनि थाखाय खालामबा जाया जोंनि आन्दलनजों बिसोरो जुजिनो हाया हाबोआखैबो दिनैसिमबो ओंखायनो बेखौ नारभास जानाङा बांगालफ्रा दिनै हालाय हाफाय जादों सोरबा सोरबिया माबा माबि जादों बेफोरखौ जेबो खर' साना